ole kan missionary martar te chanchin ngai thlak chhun zom la ila PR vanlal pari sangkha jakwa samruk pahnia tanga sang hi le som pakhat PR vanlal pari ralte kolni hi pari tia kauthin ni in September ni som pani sangkha jakwa samruk pani khan pu German liana leitle pi thang dai la vilait te fa som pakhat jinga pariat na ni turin leng puya alo pianga unaw mi pa pariat le meichia pathum anni pi vanlal pari hi anau panlai tang hian nau pangduam takani a anau pante ta tangin tong trai ngai na mi takani kumni mi vel ani in thin lian natna aveya puak deuh reng ngai thin puak ani hian tong trai ngen thina anu emo apa emo an tong trai lo chuan choi phal lo thina nau pang danglam takani an thenom upasen an hen apa in awm dante asoya upasena chuan in fanu mang hian pathianin chungin khom mang thin turina du chewani hi atia ti chuan chungin khom an nei pha ta nge ani Sunday school akai ve tangin no pangin khom puya recitation na soi thina loman pakhat na laji in le khabu thatak tak adong nualani PR vanlal pari hi leng pui model venga cheng ni in primary school atanga high school theng leng puya azira kumsang kha jakwa somriata metric a exam donin leng pui ko thana pi buangin rongbol na aneya chuta chuan tharau polna changin lekha pozir chhun zom lova rongbol tu zui adu tatlat maya achung ten lekha zir chhun zoma rongbol tu zui lo tura an thlemngial po in infa soma pakhat pathian tan peya in ngai mai ro atia rongbol chuan chuak ta ani West Highland ko thana rong an bol lain tuipui baria thoktur sinot mission boat in missionary an ladon ti alo sia a dilve adwa wangin anule pa arona annin ithu thu ni ro se anti saka pathian in missionary turin akau nge nia in sia ta wangin a dilve ta a pathian khongai na changin missionary tur chon la kani a kum sang kha jakwa somriat pakhat atangin missionary na hi athok tan ani kum sang kha jakwa somriat pakhat atanga somriat pathum tuipui bari athoka a hlo hi sinot mission boat kal tlangin upalal minglian a late storekeeper West Highland in atum saka kum sang kha jakwa somriat palia metric azir thale a thataka apas no in kum sang kha jakwa somriat panga a bairabi pasor biala gurguti brook huwa athok le a kum sang kha jakwa somriat paruka West Highland pasor biala terei forest venga athok le a kum sang kha jakwa somriat pakwa kolosi venglai pasor biala sai hapuya te sang kha jakwa somkwa tuipui bari center pasor biala tuipui bari wana te thoka kum sang kha jakwa somkwa pakhata dait aizol a traininga sang kha jakwa somkwa panhia tanga kuanga a dampareng pui pasor biala terei forest venga athok le a kum sang kha jakwa somkwa paruka tanga kwa saria tuipui bari pastor biala zomuan tlanga oma tichuan October thla presbytery in khompui West Highland chimvenga naya chung kuainan kala heta anthang hlan hian bru buaina nanga lut le thailovin kum sang ka jakwa somkwa pariat khan kolosip diakon pastor biala chimluang sauta son ni in kum sang ni thleng a omani kum sang ni pakhata tanga sang ni palichung dampareng pui pastor bial dampareng puya le in kum sang ni panga a mission veng thang aizola missionary traininga kum sang ni paruka tanga sang ni soma Arunachal isa khasan pastor biala new khamlanga ti charin a le a kum sang ni som pakhat January atangin December ni som pathum sang ni som pakhat thlengin Assam field gauhati pastor biala tespura a le ani kum sang kha jakwa somriat pakhat atanga sang ni panga chung hian a na sanga heti charin a thina sang ni paruka tanga sang ni som khan ti charin a oma kum sang ni som pakhat atang hian a thi ni thlengin evangelist in athokani missionary na tho chung khan science le mathematics nar short course diet missionary kum khat le short course missionary thlathum chung a training ani December ni sompanga sangkha jakwa somriat pariat khan pastor Arlal engmoy kuta H ro tluanganen
ko ran dan thiang hlimin teirei ko ran bia kina anin neya fa pani riu ben lorem ruatale mi remlal muani te an nei PR vanlal pare hi minun tlang tak thodik ngai na mi tong du le kom nuam tak ania arong bol na a ti mai lo midang te lai nat na le khongai na nga mi takani awm naram mi te tong thiam tum tlat le awm chunga atul zual chin thiam zui ve mai thina ni a awm naram mi ten arong bol na kong sanga an fakle thina ni ronga bol chung hian har sana chu sang po atok ve thina ma se anung alo zui thin lali suan rong bol na tho dan nen khai khin chuan heng a har sana to hi chu soi thama po aruat lawani ti dam rong bol na lam thu te hrisel na lam thu te le pathian thu atui pui tam tak zinga korin thon ni bung som pani chang saria tanga chang som thu hi a in thlamuan na a in nga na le ngai nat ber te zinga mi ani ama hi mi tong du tak le kom nuam oka vin venaran thinrim pai rengai lo le ril ru chelo tak ania midang te har sat na hre thiam mi tak lainat na le khongai na nga tak tong try mi ani zaya ngai na em boka a thona huna kuar tara chuan thalai ho tenen pathian fakin an zai dur thin zai ho na mang hian thalai te hip khom na sa hle thina zai ho pe de reng thin mi ani sport lampo angai na in atui hle bok tin arong bol na huna hian tual chung ko thana le biala te theito pina in mang ve thina tual chung ko ran mai chia le biala te chairman secretary le treasurer chanvo te hial alo chel ve to a zoram pum mai chein khom puiliana thu soina hun po alo chang ve to nge ani kum sang kha jakua somko pasari tang khan saitika nat nai natlak buaka akum le sang kha jakua somko pare ta tang khan gauhati ya zaini in that puilu tuklawa huna local zela pumlam that lo na le nat na dang in natlak buak zela dam that pa ngai tak anei tlem ta hle chuti chung chuan hlim taka amo phunna hlen tum shramin kum sang ni pakhat September thla khan chanchin thra sila bible traksema rongbolin achuaka September ni som pakhat sang ni som pakhat hian apuma nuam lo thuta akwa thalo boka etilai hian a pasal he gauhatia in khom puya akallai ania thenom thian thra gangte te chung kwa in lo buai puin dam doina an lo da luta athisen examine mit liam nat na mu chu ania gauhatia river ani na chungin how to terem ti puina in du jok na mun dur tlanga in en kol turin mizorama achawa dam doina kar khatom nuwa dam thangreng takin in lama in en kol turin chuak le a ni som thum tha som pakhat sang ni som pakhata in checkupin akal le a an lo admit le a chuta tang chuan anat na chuan zual lampan zelin ni som pani tha som pani sang ni som pakhat khan ICU wa dalu ni in doctor le nurse ten thaito chuama se a pasal fanau tho pui thian tha le chung khat laina ten anui em chungin ni som pathum tha som pani sang ni som pakhat tlai dar thum le minit som nga panga khan vanin nuama chol to turin lalpan ashwaita ani sinot office lam ho tu te a tho pui te thian tha te le chung khat laina terem ruat puina in Chan Maria patte soiluaya ina cholpui ania Chan Maria branchway me in kwangmoi takan lo siama tong trai ne te man zo in leng puya anin puya phurthak ania atok ni som pali tha som pani sang ni som pakhata bial tu pastor kelal thleng lianan kai shruain reverend kelarin moya field secretary assam mission filin in lama ama uitu mi puitam takma ropui takina vuya reverend lal chuan moya sinot mission board secretary in mission board ayo in thu asaya dibrugat bial tu pastor lal fakoma changteim than mola vuina hun mangin he khovela in hule to lo turin ui emin an kha liam ta ani PR vanlal pari hi te atanga nu le pa thu oi tak chungin khom ngai na em trong try ngai poi mo mi takani a alal parong bol na tho chungin ati mai lawa ahun to thlengin chel takin arong bol na a hlenani
apasal pu ai chro tluanga hi aizol electric venga akhosamek ani pi lal mangai zoli sailo sangkha jakwa som sari pahnia tanga sang ni le som pathum october ni som panga sang ni le som zirtom nia adairia ti hian aziaka min mangai reng tu lali suwa nen thlen hi ka chak thin ma se ka ti thei tok ti ve hi kadam chan ani awangin le ka chandam tu tan hian ti nei ve ka du awangin dam hi chu kala du boxi he khovela hian ka fa te ka ena dampui kala du bok kanuin min boral san ma awangin sheom takin khovel ka manga ka toang an to ve hi ka phal boxi lo lali suwa hi chu kata na rin renga min ngai sak renga kabula omreng min laina tu ani lalpa irem ruat na le i khongai na hi katan avalu em nang chau hi ka thamuan na chu ini ti in lalmangai zuali hian cancer na na tur chungin adairia lalpa ne na anin pol na le cancer khovela athin lungwa vel na ngai nom le thin lung khoi tak tak aziak tam man hle a kanta lang tham thai si lo hi poi ka ti hle mai July ni somni pali sangkha jakwa som sari pahnia loreng puya sai lo le thangkhu mi ta fa paruk mi pa pathum le mai che pathum zinga pali na ni in civil hospital aizola lo pianga chan mari we sa sailia na ni primary tanga high school kheng chu sunflower school a lekha azira pu second year hi pa chung university college tangin missionaria kaltura in buat sei lain apas le ani kum sangkha jakwa somkwa pakhata chan mari west ko thana harna thlenga teipo hi chu harna chuan anuai na save hle a tak sachet na changin alam rui ve na sa thei hle a mi na beka lut lorin atul thei hle ani ome a ulal nun thara sai lo hian atul na pianga engtiarai po ni se atroi om zel thina changvelem si lawa mihlim zui hi anin omviau ome a uero hi chuan anaw hi atha tham ngai lawa unaw in mangai na tilang hlea aro pui khop mai pu second year zirlai harnai na nuai ve lai hian ramthim vainaril ru na satakanaya missionary ni turina in hlanta a heti lai hian anui na boral san hlau maya atuar hlea mache kum som pakua chau alanina in pathian kauna cha huai sen takin chan ngai tum tat thawa sinat mission board in missionary an lak tur ria in adila lakania march ni hi sangkha jakwa somko pahnia sinot office a joining report apengal ani hetianga hun puma rongbol tura pathian hruaina a handam ta ka chuan ano panlai hun te thlir kirin thina lakata lalpan hum hima alo buat saidan te athin lunga thar hle thin arin om trum khat chu pol nga zirlai na thian te pathum nen school bana chiteluya kalin tuyan chenga tuyan thiam silawa tuichu alo thuk thuta an vai nan tlata a pathum chu engemoti ti in vaw kama anin hai chuaka an thian nu pakhat chu atla hlumta ani saberka khuang kai lawom takina hnol thelbok maselalpan chhor adu awangin alo hum him ani aloina chan mari west ko hanin April ni sangkha jakwa somkwa pani zana ropui takin biakina an thla atu ka apos masaber tur Karimganj a kalngala heta hian kumthum a oma Winchester School ramhlun boarding a kumnga a thokle ani kum sangnia daita training zo sangni pakhata tangin Oriental High School Silchara a thokle a sangni pakua MTC mission veng thlanga training le hnuwa athona ngai silchara bok dale ania heta hian athini thlengina thokani missionary atho chung hian evangelist teacherin aom tluan chuaka missionary akaltirin apain ashruaya a hosan le donin alung leng lu tukchu coconut kung be chanin a trapna sa a anin tha mu mal thailawani Winchester School la tholai thok ve pu lian khuma mihlim fapafel tak silal chuano manen anloin mel du manani ange achua don trep December ni som pariat sangkha jakwa somkwa pakua in kalsan lo turin
Winchester Chapela Reverend Joe Sang Lian Kolni heti laya Administrative Secretary Barak area in nupani turin in kutsui tira fa pani silal din puile silal tan luate annei mangai zuali hi mi khongai thei tak ania thoktu local tharte lo kom ngaya lo titlang nel tu berani thin mi chanchin na chezonga soingai lo a tho puiten thuruk soingam na nia an ngai ani mihlim thei takania cancer nat na seom tak atua chungin athi don theng puwa limmel pureng thei ani anuna le atorna lali suanei tu ani zia alang chiang hle inan ria ahun nung le anat na August sang ni som khan an hute dinglama bok nia hriat thar chu ainen tira atu ka result lo chuaka ta chuan cancer ani ti hriat chu ani Greenview Hospital Silchara Dr. Ten Zai Ngalin chemo pe kania chumi nuwa radiotherapy peturin Tata Cancer Hospital Mumbai refer ani anginan kala tharuk dana check up in an kaltrin hetia Mumbai an kalchang hian kan survey hospital khum changlo varanda le kongdung vela mitam takom thin te chuan aril ruan khoi hleya isua hrelowan tamzia amuin chanchin thril trul ati ema ama po damlo ani ti ai ngai tu changlovin pathian thuziak le bible trakte asem thin ani arem changa piang isua chanchin hrilin ati ti puibok thina kum sang ni som pakhat atanga sang ni som palikha athaviawa January sang ni som pathuma thinna anei wangin ainen tir le a Mumbai pan thuai turati an angin akal thuaya Mumbai a doctor tenan an enchian chuan a cancer kha alo try dar to a ti ngai na a om to lo ti le na chok na chakchia enkol tu rani ti an lo soi chiang ta ani Silchara quartera kat khatvel ainen kol nu in Greenview Hospital an lut le a ni aom nu in ni khuwa se to lovin anin la chuaka in lama reilo te enkol le in March ni som ni pakhat sang ni som pathum jing dar khat le minute nga apasal afate achung te le arong bol pui te kalsanin vana mi thiang lim te chen na khopuya akalta ani ama du thanna angein aizol lama aruang la chaulovin Silchara Christian than mola ro pui takin Reverend Chinmoy Purkaya Sthan avuya arong bol sakte tan aruang po atoi ralvek thlengina hlanta ani a cancer ron thual non le nu ahun nung lam khumatrang asar mon zia lak toi hian tei chanchin hi tlang han ko mila athange cancer voi ni na ma se ka tor hilal pana phala vui thei kanilo lalpa ne natluk lu roi bak ti thei kanai lo he thu ka pathian arong kan bol thina chuan ro tuina mai puya ta min chan chuak thei sia chuti lo po ni se I pathian rong chu kan bol don lo Daniel abung thum chang som period le habakukan lalpa chuan kalom zelang ati thu te hi ka thin lunga lo luta min ti dam don lo ma se kalom zel turani he kan sarnat na hian taksa ai chia tur adap ve na sa ani hi kan tharau nun le rong bol na ai chethei kan sar chi rang ti mai na it sik na duam na thok thra in ti na lansar du na te hi ilo vei ve reng lo mo cancer cell chemoa chuhluma radiationa hemral le vek angai angin lali suati senin silfaila tharau thiang himin halral tiro keipo ka taksa pen kalo hlo to te hi a aya thra cancer theito lovin min la thak sak don ani amen pilal mangai zuali sai lo pasal pusilal chuan oma hi tuna hian paila pula missionary na thokin a ommek ani pi medal vanlal zuali kumsang khajakua somriat pahnia tanga sang ni som pali Kauduat nan a zuali tia ko medal vanlal zuali hi pubiak sang ale pi kelal nei sang ite fa pali mi pa pakhat le mei che pathum zinga anau pangber ania ko hranin kum khat chung an ko hran member thi te ursun tak an sun zan kum thar mel mu phalo deuh si December ni samthum pakhat
สังขจักวสมเรียดปนิคานซิวิลโฮสพิทัลไอโซลอเปียงะมิเจ้าเชียร์ดันชวนอเปียนนิฮิอันกุมขัดอัตลิงฮาเดรนีอาจวลิปาฮิฟอเรสต์ดีพาร์ตเมนต์ROอันนี้เมดัลิทักขัดโปอัตลินมาอินไบระเบียตูรติอันนี้อังินอันชุงกวยนันกะละกุมงันนัวโนดวันไลพายอันอมเลอาไอโซลากุมนี่อันอมเลนูอีสลุงดาร์อันอินซอนเลอาจุมินัวไอโซลาลูดเลอินชิงอเวงอันอมเฮตตาอันนี้โนดวันไลพายprimary school อักละ middle school ชูโรสบัตรำหุนเวงลายะhostel umhalin akala high school mamoi high school kalin college chu leidikin silong akala nehua thatakin me history azawani me zo nu hian all mai du lovin gilgal school chinga venga zirti tu na thoka chumi nuwa ute school SES warden kam teacherina thokle ani ajwali he pumchunga omlain anuin pathian ta na ahlan le asersan ania chu pathian point serengin anau pante ta tangin rongbol turin aril rupo abuat sei saka kumthum chawani lain missionary doctor ni alotum tlat to ani Africa ram thim sueng tiu David Livingstone chanchinin a hne baka kumli zet hostela umna Rosebud School headmistress pizam pui enkol na tangin missionary turin aril ru atingheta rongbol tura thutluk na heta siam na munani ramthar tloa kala athil muten missionary ni atumna atinghet le zual hle bok ani arongbol tumna atana thil trul niya hriata wangin BD zirtumin entrance exam ma beiveya ma se atling lo hlawa heti la hian missionary training du te tan deal thayani thu chanchin buan chu amu chu phurwak lo chungin a deal veya lak ani ta thunga ti chuan kum sang ni pariat chunga training a thatakin azawa anni betche pre service training hnung ber anni ta nge a BD degree nei kher lawa missionary ni turin pathian in thatokin amu ani mai thaye kum sang ni pakua January atanga thoktan turin hamren Karbiang long fila evangelist charatan la kania hemi kum hian sinot mission botin contract missionary kal turte ahu hawa thana abuat seilo wangin tha ani ve talo amai ro chu anu lama ahu hawa thana hi buat sei ani le ta azwali hian missionary ani chung hun hi hamrena hian amang zawa mundanga a man lo Presbyterian Mission School hamrena thok missionary ve thaut langwal sila rokima zemabok pathian ina kopui ommi ka siam sakteang ati serenga a kopui tu longhak wang tu nen lim takin nisom panga thasom pani sangni pakua zemabok biakina Reverend RC Zakhuman nei tira lungrual takin an thok zoi du na fairo an la nei man lawani medal vanlal zuali hi saprong thiam tak ania ama poina chang chuan mizo tonga thu soi ain sap tonga thu soi nuam katima ma thina ni ati athona skula hian atuya midangte apui thaina chuan tlomngai thei takani boka wangim atangkai hlea an skula hian zirtir tu kallo ayo ngun berlo man kum sang ni som pakhat som pani le som pathuma adongani an headmaster pu tilal chuang liana ama hrechiang tuin azwali a soidan hi aro pui khop mai azwali hi athi nuwa fakna tur zon khom chop angai lo a tho pui ten kan soi thei theu chu tu ma soi sel lo lovin a thiani ati azwali hi zai thiam tak zai ngai na em ania ting tang per po atet lai tanga thiam mani zai po thatakarem thei ani solfa po thiama apasal zai pol conductor po hi ati diglo lai sila than pui tu berani keyboard po ama zai rem thei khop chuan athiam ve ani Karbiang longa kumnga zet chau aom chung hian hla po panga aphu mana Karbi tonga ala phu te hi thalai hoin an zira tra anti thei hleya ama ngei point solo in a sathin a hla pakhat alo record phei chu ama vuina in khoma saktir ani nge a ama hrechiang lo te tan po lunglen thak tak ani kum sang ni som pakhata anuina borol sana atwar hleya
anu sia trengnan apasal nen sa phla pariat lai an quartera recording an buat saya zor chuatana buat saya nilawa anu sia trengna mai nilawin ama sia trengna tur alo ni tareng mai kumsani soma annu pa an kauhan en kol langkar cha sakachep namtan Christmas labu an lo buat sai sakto bok an na record zinga hian Joshua song asa a recording di tu hi Joshua ania aizol atang an chuan na motor kha Joshua Travels tho ani Leidikin college a kalpui kumriat zet in tha hau lawa in koptlat ngori sailo zampui tripura mi chuan keichu baptist mi kania azuali chu presbyterian mi ania mache kohan por sang kan ni na hian har satna eng ma min siam lo atulang zelin kanin khom tona ani hi silong pastor bial zai pola tram ni atanga KTP group a le thildanga ain mangna sahle ani zai ngai na mi ani wangin hosteler honen group dinin KTP conference ate kan zai ho thin azuali nuna tanga karil ruwa betlat thi thai ngai lo chu tlom na nun hi ani ati nula ke lalmon pui missionary nurse atho pui poin azuali chu solfa thiama asolfa veya zai chu nuam dang lambi takani atia chung ko khosak nuam taka seilian ni ma se in cheina konga mol takina in chei thin atibok karbit langwal pani sarim patorle Daniel timung ten ATCA BD entrance hanti ve andua Mizorama lakal lo ve fe anni baka trong an thiamia lo boka heng tlangwal ta hian hruai tu turan du hle a midang rem chang anom mai si lo wangin azuali hian an ho tu te phalna in tom ngai na han hruaya hamren atangin February ni sari sangni sompali zirtom nia gauhati panin an chuaka hemini ve khian Mizoram lam an pan lai ngala luang takinai zol an thlenga February ni sompani sangni sompali nilai zanin khoma ramlun not biakina rongbol na report pe a February ni sompathum sangni sompali zana chinga veng kauran pawalai polin azualita in sakthara in khom an buat saya report pek pa in thu asoi le a atuk February ni sompali sangni sompali zirtom ni zana hamren karbi anglong lampanin sumoin an kala atlangwal hruaide pahnih chu bidi zirtura an thin lo wangin an rilru ahnwal hle a azuali hian thlamuanin a fui mol boka ni sompanga thani sangni sompali inrin ni jing dar thum vel a pasal chu iwamutui om ve ti message athona anu dar ka ni leka anin thenlen don ti hria se anin biak rei don te reng nen atho hlawin abiak po arina bengam lawa malam hun kan thasi lo te hi apoina lai omma se thamuang taka minom tirtu ani boxia apasal silaro ki machu inrin ni jinga athian ten anwakai thawa annu te accident thu chu an sila ti chuan kaldan tur an han rel lai chuan an accident na hmuna thriat thlenma cement factory peng peldeu kong cholai Meghalaya state chung ani thule azuali po aboral thu an dongzui le ngala an mani quarter sa arem changlut khomin thoktu tele arammi te an trap homa thilmak ve tak chu hemikum February sompali Valentine's Day khan Happy Valentine's Day ti in du sakna anin hlan tona kumdanga voi khat ma an latingai lo du sakna anin hlan kuma tak thi nai nan nu pa ati then le tlat si kalthuai an du na a motor rem chan mai lo wangin dar som pakhat am vela hamren atangin accident na mun panin an chuak thai ta chawa Reverend J Zai Kima field secretary le thok tu then khatte an kala ko thanin karbipuan ro pui peisar pe chu atuam nan an kan tira khriat hospital a postmortem lo ti zo vek nu an thleng ve chawa aizol lama an phut chauta ani azuali hi sumosit malam sira thru ani ya masea kalpui te du saka wangin athut na ne na in thleng puya hetia thamuang taka khowot le ru asun huyan kallai hian khriat kem somvelin an la thleng lo ti in kong chho dewa an kallai chu trak chak taka lo tlanin
a zuali thutna in sunna lam tak chu nat takina ron susok maya motor chu aletta ani karbit langwal a zualin ai zola hruai chua sar im pator chuan a zuali motor chunga bok chu voiruk vel lai kai tho pain akawa ma se biak theilovin na oma liam na tak atuar alo nia ti chuan pon an pom chuaka abula thu nula lalmun sangi laltran puya fanu not van lai phai damdo in veng bsc narjing po athive hlau maya ani he chan maria ani sang boiteina omdeu reng ani apollo narjing college a tutor kam wardena thok negrim silonga nadil interview tura kal ani nula fel takania achung te nga na tak ani le ngala a khongai thak hle mai an mani ron sutu motor la chu atlantlang daya ruwa sura wangin motor dangpo ding lovin an tlantlang zela minute somli panga vel ti ngai na hrelowa an omhnuwa megalaya motor pakhat aron dinga chu chuan khriat hospital a phurta a hospital a hian beisei tur a omtalo ti an lo soi chiang ta ani a zuali le nulalal mun sangi te boral thu an hriat ve le silong elote weme te jawaya mi zo omte khriata rang long unaw ten sompoi salovin an buai puya akuang turpo an buat sei felveka apasalte an lo thlen hi chuan engkim pei fel aloni to a amel mu theilawin an tuam tata thazo ka hriat ani awangin apasal poina mel mu du ngoi ma se than mual thlengin an hon sak talo ani an khongai thak hle mai rem chan zong na wangin mithi kuang pani chu sumo chunga da a phur an nia Karimganj missionary engamoza tin kalai na an lo muaka Silchar mission compound zandar som pani an khenga Reverend Jadilal Matsuana Administrative Secretary Barak area Hovin Mithanem tak Zorama tanga local tele thoktu ten an lo muak le a Silchara tangin ambulance motorin phur an nia konga Gauhati sumo service engamoza tin fel taka motor din tlartirin a zuali le athian nu ruang chu chibai an lo buka aro pui hle mai kong tluanin khotin deuh thowa ko ran ho ten an lo muaka kal chak hlei thei ani lo wangin jing dar sari vela chinga venga an mani in an thlenga akal ma loka rongbol report apea lim takan zai ho na aruang alut le tathut mai si hiam achung tele mitin abara khaya lo muak tu po an tam nge mai Reverend ke lalthang moya chinga veng bel tu pasarin tong traina man nuwa apasal te in lam zema boka phur phei ania hemini vek February ni som paruk sang ni som pali pathian ni chanu dar khata apasal teina William alonita ani Reverend Lal Chuan moya Synod Mission Board Secretary in Kho Makai Shruaya Reverend PC Pachunga Executive Secretary in Charge Mission in Thamuan na thucha asaya Reverend C Chongliana BAC member in Tongtrai sakna hun amanga ama hladu ber isua nei kadu zo ro hluber ain ti sak ania chumin nuwa Reverend R lalming thangan malsom na soin than muala ro pui taka thaliam anita ani avoina hian sinot ho tu tele mi pui antam hle a ama tha tu te aya ale tam tak van mi pui ten chung lama an lo muak vele nge yang ti kan bei sei azwali hi ama hricheng tu mun sang ami ten an uya a chan chin an soidan te hi angai nom thin hle te leng pui silonga le khajur pui chuan azwali hian pathian a tre ema zinga thawin pathian a pol ma sapota lekha azir chau the na te nula clearis timungpi hamrena kauran mai member fel takpoin madam chu pathian rongbol na le khovel na po min petakani hamrena chungin soisel na tur kaselawani damlo anomin chuna po zana po tongtai sakturina kalthin kum sani som pathum hamren bial mai chen khom puya speaker ani a thupui chu thiang hlimna ti ania thu asoi thiam mai ani lawa kar bitrong a thiam hle
ani atibok medal vanel zuali abulo mapiang ten ama missionary mel diktak an mu thin hi arong bol chung reivak lo ma se ain pek nale achan chin hian thu ala soizel don ani pi medal vanel zuali pasal pu silaro kima hi Assam Mission Field Bairakunda awen na athok mek ani ole tun tumatan chuan khati zong kha nile phot sela